ko seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yettude ceerno Cheikhna Ahmadou Tijani radiyallahu taala anhu ngam kadi yettude nene e baba jibinde ɓe ngam kadi yettude seere nde jangguiɓe ne heeɓi hono ceerno Bocar Ba ko konko woni ceerno amen ko konko nehimin ko konko jallini min amin jetta Allah noon amin jetta kadi famille mbayɓe foof yettode ko Ba kono kadi yettode ko Mbaye ndewno jibiɗo muynino ko Mbaye yettete e yettude kadi fedde nde nde fuɗɗotode nde fuɗɗira ko jokkere enɗam so wiyama jokkere enɗam noon ko kulluhum kaɗon wawi wonde foof min mbiyani Mbayoɓolo walla Diaɓolo walla Baɓolo min mbi ko enɗam mbayɓe foof ɗum noon fuɗɗorino ko yimɓe jeeɗiɗo hande Allah nawi ɗum ha woni 170 personnes en jetten Allah no fewi kono kadi eɗen jetta kaw Moussa Mbaye e nen Rougueta Sada e nen Houley e ceerno Mouhamadou Ibrahima Mbaye e woɗɓe seeranɓe yimɓeɓe ɗo ha Mauritanie ɓe dennagal tan kala nanɗo noddago Mbaye ɓe notima e fedde he debbo hen e gorko wonɓe e leydi ɓe wonɓe caggal leydi hatanteɓe noon diwata e galle he ha tengte kadi wonɓe extérieur ɓe sibu gila galle o fuɗɗora ko yimɓe jeeɗiɗo nde wonno jeeɗiɗo eɗen gandi hay janggo eɗen gandi ko woni sirru jeeɗiɗo Allah waɗi hen sutura hande ha heeɓi hande aduna Allah foof ne andi enɗam Mbayɓe ɗum noon ko almudel mon tan ɓinguel mon baɗiraguel mon hen banggue duuɓi jahani kono eɗen jetti Allah no fewi caggal nde yettude Allah no mbi on ndi neɗɗo kala ko dañi yo yettu Allah no fewi yetta kadi ceernoɓe jangguini nehi o hono ceerno Bocar Ba eɗen ñaago Allah kadi nde Allah junnata balɗe mabɓe kamɓe ne moƴƴita battane mabɓe nde wonno kadi so tawi neɗɗo hunde yiyama e makko ƴeewe to immi to e waɓɓe ɗum e makko ɓe min gona hay batte kono eɗen jetti Allah kamɓe mbaɗi min hunde wona kadi min gona haaliyankoɓe kono ittata noon la budda momin jangto hen seeɗa gam fewde timminande enɗam Mbayɓe foof nde wonno kadi nde fuɗɗete nde ko jeeɗiɗo Allah waɗi hande ha limtini a wawa limɓe par ce que a wawa andude wonɓe hen subaka fof aɗa nana kaari nanno kaari eɗen jetten Allah no fewi ɗum ɗo noon yawnaki kono kadi ene heewi e guite amen ha ɓurti kono kadi ko nder ɓerɗe ga hen ɓuuri hewde caggal nde jettuɗen Allah no fewi mi yettat calɗiɗi nde wonno neɗɗo wawi tan ko noddude tiiɗi ko notede kadi onon nde luggenaɓe foof no fotirno debbo hen e gorko mawɗo hen e suka amin jetti Allah amin jetti on sibo fedde nde nde sosira ko jokkere enɗam kala ko wawi dañede hen ko nafodiral ko cas social min mbaɗiri wona jawdi yiilate hen wona hay batte sosira tan ko yimɓe jiitodir enɗam mumen ha tengte enɗam Mbayɓe nde wonno hande oɗo diwan hande Allah addi min ɗo henne e oɗo subaka walla hanki subaka ɗum noon ko fedde Mbayɗe saabi ɗum en jetti hen Allah no fewi kala noon bawɗo wonde e fedde he gonɗo e WhatsApp he emo ala e WhatsApp saabi ɗum ko WhatsApp kono ko woni less ko ɓuuri hewde e ko woni e nder WhatsApp ko woni mawɓe woni sukaɓe suudiɓe less ɓe ɓuuri hewde al ulama wonɓe hen ɓe kadi ɓuuri hewde e feññikineɓe par ce que wonɓe less deƴƴiɓe ko ɓen woni calɗiɗi sibu Muniru fuɗɗi kono kamɓe notiɓe kamɓe woni calɗiɗi kadi kamɓe kadi gaddi ɗo galle o hande sibu mbiyata hakkille goto yonata kono kadi haqqillaji kewɗi so kewɗi tan ma jum rewat kono nde wonno kadi ko joom haqqillaji mawɗi jumtuɗi tambi hunde nde aɓeni less noon ɓe gona haaliyankoɓe kono kadi kamɓe goni alhaali o mbiɗa ñaago neɗɗo foof bawɗo wonde e duune baba Adama woni enɗam Mbayɓe woni yettode wawde wonde foof neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri bandum ha tengte kadi cawɗoma lebbi 9 e balɗe 9 ɗum ko yettere Allah ɗum noon fedde nde bawɗo arde ɗo henne hande emo arani wonɓe leydi ɓe e wonɓe caggal leydi fedde nde nde sosira ko jokkere enɗam no cas social no tubaɓe wiyata ni eɗen nafodira e nder hen so Allah hokki en kattande hokki en kadi doole hokki en kadi bawal gam dañde nafodirde hen nafodiral ngal noon ma yaaru e banggue miskinagal e banggue ñaw e banggue hunde foof mo ganduɗa fedde Mbayɓe kees mum ene wawi dañde doole gam walludema ɗum noon haala ka noon jafoɗonmi ene heewa seeɗa ma jaɓano min gantu no fewi eɗen jetta Allah kadi eɗen jetta luggenaɓe foof sibo gila min naati wuuro ngo ha joni teddugal e bismago gasata ko ha yo banɗam ala ko ɓurno wende ɗum noon haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu